Puro kajingkiw ha kajingtray. Kaan hakapa na baro Jambi piye ka pure ni Ay jing pensyay ka bakam penya Ya kajing ai naka Narpo Wildlife Sanctuary layo naka Division Forest Officer DFO Jantehis Wildlife Division Jawai ha ka kharsau tarik ubnai February arajar afhausau NOC naka Defense Ministry layo naka Sarkar Meghalaya ha afhau tarik mulai April arajar afhausau kani kadi ka map jong ka project kadur kadar batikna jong kani kajaka bat ka jingdon kam kendri kerki yo jong kamariang kadur kiba lashon hakani kajaka kajing batai shapang ka project kajaka mining list sapau sau point sanpau pra hectare baroki nong tree khandai phau sau ngot kajing mang ban penmi mausun kajing man kabahet tam ban penmi mausun kan long kumba drulak san phausaw haja san spania phonau tan ha kashisnem kajing mam na kabanta kajing penmi shisen shisnem hadu san snem kat kum ka mining plan ka long kumni harum karkom pendon kam ya kajaka timau kat kabakut jongka por plan kandai point nia phausaw hectare haba hadu ban dakut ka POV sapawi point saphausaw hectare kat kadur ban peni ya kalenti ya kal air ka temperature 0.1000 degree celsius hadu apa kandai point not r degree celsius jingman jongkal air ya ka jingpet nia lale daka perfect research private limited jaka banpet nia yakal air on site SW southwest on site northeast umdo lumchnong umlaper sakhain vision north sirupi kani kadip ka fra location ka portion jaka jingkhain how december arajar arphau lai hado february arajar arphau sau and on 28th of September 2022 the mining plan has been approved by the Indian Bureau of Mines IBM on 3rd of October 2023 and we have obtained the distance certificate for the year. Bar motion bar kelong ha kacino jongi bar kadorin bar kersan nomor ba kani ka company nadu usnam arjar kendai ngira ai ka NOC na kamita kani ka company man apply kani ka mining yo iba kani company kai tre lang kan ka bani tum ka chunong ka thao but ngiyo ro sibun ke jementoy na kani company yani tham tam ki ba ai kani ka NOC na ka chunong jongi but halor kani ka norim ni ai ka jingkersan ka bapura klaim kano ka jingkir betul na kaliang jongi kum ka sistong jing ito awagani kam ka story sa den kaja pan ka profit na ka jimentoy na ka bantayong upay ng chong snong ta halor yung kani ka nong rim I kam kinong chong snong wahado ne ka sni uang no wa ka green willy man ka wayusuk kom em ye like kiwi le ka banta ka jing lai luti ko na ka banta yung kani ka parmaw sun te nga na kaya yung nga kang uhet snong ni ngapor rangkat ka jingkerchan yung kipay pa nong chong snong he de ka jingkerchan ka wapura na ka banta ka green willy wapti nagbentaw ni umuchuni wayam hakita kitain larung ka wahap Jito kam development yang kecnong yang ni por kamu isi membar yang kecnong lum cnong nilai yang na kamu ada peran ke dorbar na do arjar kende ngalah ni por ye nyong wow kerchan wow support naga menta ukerpat ya ke kesu kayeng hadu kana khlemak kalong bang yoi by company kimsam labut setia kendonaan yada mariang kene ka pausay bat pisaki kata kay ka balajia bat kanu teliki company ki badon hapo ka ilka jangi ki khlembut setia ye kendonaan yada mariang hoi ki ai kam ai jam ki ai ki development hapo ka ilka jangi andai habangi phaipat se ka mariang kanu ngi yam khang kay ka banjia ya kalawe ki khun ki ti ki jangi ye mentang ni impoho
Hoi kadang kejingong jong we urustak. Bagalong kumne. Kaspa ngiyo mentang idang la banyo ka. Kaspa banyo mentang kadang la ban sya luti. Kaspa banyo kadang la ban jot ha kawi kasni. Andre kene ka khandau ka ciap. Ka baki longswa mun semua ki ai ngi da ka jingle ada ka snam. Ka kamram jungi kada iwe pewe bangin tengkai ka. Kada kamram jungi iwe pewe bang tengkai ka. Hoi ngim semut ngam semut ban ong. Bangi dia khandau ka siap jungi. Andre ngi di ya kata kajaka bakit bendon kam banti your emotion hagani kajaka kebahe kumbapi yang te sau poin sanu pra hektar ngong pi balada ke company borok hadin bagi pendap ya gunu kajaka ti emotion jongki ki bot tik kat ku bikendon ain yada mariang ni nongkong ni piang andai ni yoi bagi company kim sam le kumta ki penjot nang ta ki chara kum to hang hato dangla anem ban prim pat ya tu kamariang dah kabosok ngaong lada company ki simni ka jingkit kle kila ban penimbiang ya ketu kamariang baka imbiang session handai kim le kumta hajaka bakin le kumta ki siu ya ka kuna cak sarkar bar ka sarkar kala maaf niki take ka banjia hadin hambur lada kumni kamariang kana ya jot ba amdon par ba pembahai ka kai ka banjia bat min yo I da ki jong khmat ban la ngim don shu hagane portero tiếp cái bên gia ya ki kun kiti ki jonga jepi de lor kene kono rim ba kesu ka yang hadu menta bangi persya wal den jompi pi kasang hande ne kleng kesu ngiwan ne ban pendap la kamram bala pensiat hangi kuble sibon wah gini company isa sans pa pete nyu imi chnong ngi kamu je kenti nong na dalam poin gini company hapo chnong pa thang isa sans pa pete nyu im kasan hajar li kisnem nyu im takur poi ga ro nak dujat dengan tanam per ding ci ilut plak udah plak na andrem cham se ngam te dam ke jing trang yang te na phak na perkhat I kon dik su yang ngau gini chwa dam de kewilan karpat jadi he auto pe ke environment kata ke staffman arpaus nem mo em go ki mining yang ka em heta khum mai desnya pha kam jo ta survey pi pe pi chwa pi se staff kit lai pe ban hadin de ti ila ke pendang mo mi khlu mi ki sam mo tu em ku ble chbon